non, c'est autre chose quoi. Si pas qu'on connaît fait il ko cour men on doit ka yalde adwa ka yalde do fes billahi wa ko be on tigi yalta ke anda yi ko fe do ko son and tun ko fe do anki ngo yenda go balon na ya fa no wolande ki de kono to dugolon tay mi dani noke le ko don mi andar jon non ko fe do anki ko fe do karmo pe e message allo e be nguma ibe landari ko salomen do mi hayni be ko terrasse nani ala ando karmo ko no wiya e message allo woyo yuri woyo nyanda de woyo kono be giri do yinugo yo wolo jabar sakitoro mo go be sakitiri ko yo dogu o yalti message allo jokki ma ko ba fa pour men do be hendaki o yi tanginimi sinare ko tumbere jemma warti ni tari mo karbo ko inni yo wow yimbe ndi yo wow o wi yo wow message allo kadi wi yo wow o wi yo wow lata sakitoro mo ko yo dogu o yalti tay ko doggo ngol ko ni ngo dogu message allo jokki ma ko ba fa pour do sedani hay ben be yanalo kede nango bol mo na ngadi ko salo men do la renti be ko fenêtre yoto ma goddo neto ma do nago mi Allah na mi annabijo mi ay karma ko embe ko be pet wawata gérer au problème monsieur Diallo ndo dum do ma pini la parce que ay bengu monsieur Diallo jalikat depuis mi jalikat mi wala ki jalikat biji buy feƴƴi ɗo ko feƴƴi hakkunde makko e Dieyla ko feƴƴi ko woni monsieur Diallo par ce que Dieyla oya komin yewtaynoɗo onno Ismaël komin yewtaynoɗo min e Ismaël o explique nanno ɗo koɓe yeehi ko buy fiddeɗe e baafe koɓe yeehi boke ɓe ari ñawdugol mo arrangé si ari min addi suul ɓe alayde koɓe feƴƴude ɗo kon c'est parce que ko kutiɗi woni feƴƴude ɗo ɗum ɗo ko golle karmo koye nen tuwata gollude ɗum mais si karmo ko inni yo wowlo yo wolta o préfet dowgo c'est que o laaɓa dogi do hanki o laaɓa sina sonjunoɓe o wawlayno si tawno ko innocente hara mo laaɓuno o wawlayno on de mettano fi kono ɗum ɗo de sa heeɓi debbo bonɗo e nder galle haray fof sa heɓani haray pottirilla heɓani kono monsieur Diallo chef de cabinet mi anani chef de cabinet par ce que ari aadenjo moƴƴo wonɗo simple ɓuuri chef de cabinet a yiyata ka quartier ɗo kono joni mi daarino ɓe wayi daarino asike ta e mari ndi jawdi ko e mari ɗo fof goɗɗo no yade Europe ɗo artira e saku saka dow ari de on tigi yaari ɗum ɗo ko ɓeɗo fuɗɗori jalikatu o ko chef de cabinet artirimo konka galle makko ɗo o yehi o waɗi ko chef de cabinet artirimo galle makko ɗo chef de cabinet naɓata ko laaɓi surtout hari nene chef de cabinet yiɗa ko artirimo ko wattanani la hulani chef de cabinet wallahi ɗum ɗo bibe ma pini nan kono ɓe ngoma koy moy jam ok golleji yettuɗal nan awa nayade seeɗa alhamdulillah joni saba nane saba alhamdulillah joni on tigi ala ɗum anade fen ɗo nane mi ala ɗe jaɗe quoi andi madame non dogi quoi non dogay Diallo accum mi wanda hay ka wonnen ɗo ɗa ɓurani lampiji ɗin fuu ka ɗum famude si Allah okkima debbo jamfantejo a ukkoto ka anda mais kadi ka wonɗen ɗo kala ka yiwɗa a iwaɗugol moƴƴe ɗe calcula nata nda refi ɓayɗe weddi si a calcule a tawi pellet si a waɗi ɗum ɗo moƴƴantama an ko wedduɗen wo noddan halngal ena kaarijo e weddi miɗa haɓɓen e si mi waɗi ɗum ɗo mi narin tawi moƴƴanala si tawi noon mi sorni toon jamfa pullo wiye jamfa ko jeego jamfiɗo tati jamfaɗo tati mais non si aaden katama tagaɗo si o katama ko dolokaji tati o mari si mo ɓorni o immojo makko mo ɓornata o andi woni ɗiɗi e ka yuri ɗon ka mawɓe makko ɓe komi falama yewtude kala ka yiɗa goɗɗo waɗi ka yaasi ɗimmo makko ko noon mo joldata ƴawra wayri ka famille makko kadi haray ko needi ɓenɗon ndin o woni yaltintinɗo ɓe wiyay noon nene heɓata ɓernde ɓiɗɗo ma baba mais min mi wonana kam sa heeɓi ɓiɗɗo ko anne imo moodi on no hani ɗoftagol pa sa yi hande menen yimɓe ɓen ko famille oustage kere oustage ka hihi na yimɓe ko ɗum ɗon noon goɗɗo dowa ƴettugol exemple mum sariya on mais ɗo
jali katu ko ƴoyre somudi mum e bonki mais ittu wattuɓe ɓe innata goyna mi wi ɓe innata na am mi wi fes koloma ɗo ɓe mutinno tuuba police jo on yawiɓe ɗum feƴƴi ɓe yehi anta ɗo ko ɓen kolomani ne yo goɗɗo ari wi kanko yoɓe ƴetto to maɓɓe ɓeni he min mbi kami mandi hoore lansana compte mum suusali wadde awa je vais te montrer le pays comment andi tum police guinéen hakkilala ko num ɓe waɗi griwil argil yippodugol toon wawali buusude ɓe jeeji ɓe ɓeyni sina 5 millions kamɓe kadi watta ɗon tingol ɓe ɓayi koye aduna o ko respect donc Diallo watta yiila ɓurta kadi muññagol miɗo andiɗa muññigoy mais ɓurtu muññagol weltano Allah miɗo faala kadi ɗa hande ɗo ɗa andi langoy min hari mi fiima e babbo mi yeeye faamude mais Allah waɗi oti sortike e ɗin piiji kawon ɗo ka jongallejo mi faala ya miijito ndaaren solution kadi no wirnoɗa noon ɗa faala darnugol duɗa kama hara kadi sukunu ma ɗum a taƴi c'est que miɗo andi ka ganndo an min baben ma ɗa andi min ko ɓen janni en en fof pay ko yaagal donc mi sifotako ma miɗo andi ɓura noon min nataɗa hunji mais simore no fanɗi nde an jallo nde a hunjaki nden miɗo andi ɗum gol donc mi faala kadi e ndaaro arta ka wonnoɗen ɗon par ce que Europe a woni ko wonɗa ha arti yeggiten toon jokko ko annduɗen ko naam ɗo mi nani ko yewtuɗa kon mais ko haɗnolan on programme nini kam wonno ɗo ko nde ko soñjinomen ka nder suuɗa ko ɗum panikunolan mais ɗum ɗo no ka programme am fi école fi labtani fi duɗal fi juulirde ka village amen ɗum no fof no ka projet am mais komi arti ɗo projet gini fof bonno voilà projet gini fof boni awa mi andintine kadi no henam ma Jalika to yiɗama ɗandi bi law mi haalaneno min ni o yiɗama o ko haaju mum jokki si goɗɗo yiɗete taw o yiɗay ko huɓituma kon si goɗɗo yiɗete o yiɗay nene ma o yiɗa baba ma si goɗɗo yiɗete yiɗay ko iwtiri ɓawo ma ko ñaari o yi ɓawo ma o teddina kum o yurmina kum o okkora kum mais Jalikatu na ɓe mbumade ɓe wiyay noon goɗɗo helata dewgal mais min andi mi hamminoma mi wonanaɗi min na dewgal mi heeɓi mi tawi o ɓengu ma ɗo si on wondi moƴƴanama si on wondi nene ma si on wondi weldiɓe ma moi je suis vraiment découragé de la vie parce que tu n'es pas découragé de la vie mais plutôt de ta femme de ta soi-disant femme là na ɓengu ma Jalikatu c'est pas ta femme et puis o yiɗama mi haalino ado ande min dewgal ngal welira Allah je ne sais pas maintenant ko min ton quoi mais kayno dewgal wela en haɓay dewgal no welira Allah min no welirma ko woni a jaɓaɗo Jalikatu he andi ɗe gandi debbo ko debbo piirte ɗa andi ɗum ka miijino de ta miijo ɗum debbo ko debbo piirte gorko ko gorko ɗo noon ka fewdiɗen ɗo debbo ko debbo piirte debbo ko debbo faccinirteguy a geray gerte mi yewtinoma ɗum andi o tuma komi wanno ko miɗa en artoye ɗi fi Allah hoti annabijo Jalikatu mbi law na ɓenguma min nata noon ya seedude e makko ti ko woni noon mi yewte gonga kam ndaara guɓe condi sendidira min mi yeyigoy min mi yeyi mi defa noon atara fi Allah ta waɗu kadi susi hoore ma tuubanima fi Allah waɗa sabu ko wedduɗen ko fi Allah miɗo yaltude ara ni law abbe miɗo arde ɗo peti oy kuy ari fi kata boni ko na puai ni halan no
o bumi kon lega Ukanko. laba nino Ukanko. funyo labi na wa Ukanko. Minangalo peko